Nā e miharo ana ngā whānau o tautahi I te tini o te tautoko e kū tere atu ana ki a rātou. No te ata nei I tai atu ai ngā pauaka nui e toru e kōrengarenga ana I ngā taonga maha hei āwhina I ngā whānau e oke ana I ngā hua o te rū nui. Ko tahi wiki kua hipa, ko tahi te whakaaro kua hua, arā kia kotahi kia orae. Kei a Roihana Nuri tēnei pūrongo. Nā ngai tahunga karakia I te puku o te taone I taki I te rā nei. It's a start for our healing. Yeah. Oh, sorry, I can't explain it really. It's just hohoti te manawa. Nā te tuakana o Ruau Moko a Uenuku te whakautu ki ngā karakia. Yeah. Look, I've been watching the kids playing in the mud and the silt and the dirt and the sewage basically, and it's been horrible. And then I see these teddy bears and there's something for them that they can play with that's clean and full of hope and beauty. It's great, you know. We've got a future here. And of course there's the rainbow over there that is showing us that it's not too far away. Tai mai ai ngā pauaka nui e toru I te ata nei. Kua ki I ngā taonga hei āwhina I ngā whānau maha o konei. O pai ki au tēnei mea kākariki. No te mea kua hanga te tahi o ngā māma o te whanganui atara, tēnei titipia mo tāna tamariki. It gives me comfort, heck, and I'm an adult. It's so neat to have something to be able to cuddle at a time like this. So, people are so thoughtful, the things that they've sent. Kei te kimi kāinga rua, te tohunga o tautahi. There's a wonderful Catholic, it's a saint practically, Padre Pio, and he said, pray, hope and don't worry. Ahakoa te nui o te parekura, kei te mōhio ngā whānau nei, kei te pai tata a tūmanako. Roihana Nuri, te karere.